Thokozani bogogo nomkhulu igama Vusi Mabunda. Umhlaba Mabunda umuhla waqala umuntu phela bonke bamcala igojana lamanzi Vusimuzi kangoma yezwa Vusimuzi uvusa imizi yamadoda. Namhlanje uzovusa wakho umuzi. Bogogo nomkhulu kade saqinana. Ngicela nje ukuthi ngicela ngithathe lethuba ukuthi nje ngibonge abasubscribayo, ngibonga ama comments, ngibonge ababuka le video, ngibonge nje abenza ama bookings abafikayo bazothola usizo nabasizakalayo. Siyabonga kakhulu. Bogogo nomkhulu kusase uyovusi wakwaMabunda. Uvusimuzi kangoma yeza. Uyayizwa lento. Manje ke bogogo nomkhulu ngifuna nje ukuthi sikhulume nje ngendaba elula. So le ndaba engifuna sikhulume ngayo indaba ethinta ubukhulu noma ubu strong bedlozi. So yazi abantu abaningi man banokudideka, so ngiye ngathi noma ngithathile thuba ukuthi ngiphinde ngikhulume le ndaba ukuthi alikho idlozi elikhulu kunelinye idlozi. So lokho ngikushiso ukuthi abantu baphuma entwasweni. Umuntu uyahamba uyothwasa uyaphuma. Omunye akafuni ukusizwa omunye umuntu, yayizwa lento. So omunye umuntu ufila intimidated ngedlozi lakhe. Bazalwane, akekho umuntu onedlozi elikhulu ukudlula idlozi lomunye. Amadlozi wonke ayalingana. Phela nje izinto ezihlukile kungalendlela amadlozi asebenza ngakhona, ngoba uzothola ukuthi idlozi lakho liyakwazi ukuthi likhiphe imfihlo efihliwe, mhlambe asithi sikukhishwa umuthi ugujele umuthi elakho idlozi liyakwazi ukuthi likhiphe konke lokho. But mase zifika ekuthenini idlozi lakho malikhulume lixoxe indaba, lisho indaba ngendlela engayo, bese liyahluleka. Kodwa omunye umuntu akwazi ukuthi asondele akhulume indaba, ayixoxe yonke indaba. Yayizwa lento. Akwazi ukuthi ahlole umuntu. Bese uma uthi uyayibheka le ndaba uyabona ukuthi noma lamadlozi lawa woyi2 kukhona umsebenzi awenzayo, kodwa lo msebenzi lo uhlukile, but amadlozi omabili. So it doesn't mean ukuthi leli elikwazi ukuthi likhiphe imfihlo likhulu kunaleli elingakwazi ukukhipha imfihlo, because amadlozi asebenza ngendlela ehlukile kodwa wona awodwa nje ayalingana. Okunye uzothola ukuthi umuntu uyathwasa, uyahamba uyogajekwa entwasweni. Meceda la ukuthwasa noma asasephakathi entwasweni uzwe meseka ichaza le ndaba, mhlambe sekaphumile sekahambile ubuyele ekhaya mhlambe ngeindaba zakhona. So athi ke idlozi lami likhulu noma idlozi lami belilikhulu kunela kaGobela. But mase ngiyazibuza kanjani idlozi lakho libe likhulu kunela kaGobela. Kokucala number 1 ufike kanjani lapho? Ukuze wena uyothwasa, ukuze bakugajeke livume idlozi likhulume lokho elikhulumayo, ufike kanjani lapho? Kanti awuthingelanga idlozi lakho ukuthi uhambe uyothwasa lapho. So how can ukuthi idlozi lakho likuthumele lapha ekubeni kube wena elakho likhulu kunalo? How can ukuthi idlozi uGobela ahluleke abe namathwasa awu 10, 5, amathwasa awu 15, ene sikhuluma ngokuthi lo muntu uwathole ngendlela yokuthi vela amathwasa ayafika the way wena ufike ngakhona. So how can ukuthi lakho libe likhulu ukudlula lawo mathwasa lo kaGobela? Number 2, how can ukuthi uGobela abone undermine idlozi lomunye umuntu lethwasa ukuthi idlozi lakho lincane, idlozi lakho alikwazi ukwenza so, ngoba idlozi lalo muntu loyo yilo ekumele ngabe liyamthwasisa umuntu number 1, and amadlozi ayazithwasisela umuntu even nanoma ngaba sephehlweni. Idlozi lakho liyazithwasisela. Why lizithwasisela? Because masofika lapho liyakutshela ukuthi kunomuthi othile kuphi.
uyayizwa lento liyakutshela ukuthi ngifuna ukuthi uthathe ama-beats aso ubuhlalo obukanje ubugcoke kuwe ngifuna ukuthi uthenge ibhayi elinje manje sokusikhathi sokuthi uhambe emanzini manje sokusikhathi sokuthi udle intwaso nansi imbuzi yakho yiyo engifuna ukuthi udle intwaso ngayo yile mbuzi le so likhulu lincane kanjani idlozi lelo uma lizokwazi ukuthi lenze kanjalo so ukuthi mhlambe umuntu ugobela doesn't mean ukuthi lamathwasa wonke athwasa lapha kuye amadlozi akhona mancane amadlozi wonke ayasebenza ngendlela asebenza khona idlozi elikwazi ukufemba khona elingakwazi but leli lingakwazi ukufemba lishaya umhlahlo leli lingakwazi liyakwazi ukukhipha imfihlo so mangikhuluma ngedlozi lapho ngifuna ukuthi sikhuluma ngedlozi ngesithunywa ngengelosi ngethonga sikhuluma nje nga whatever mhlambe spiritual leader ongaze uyicabange idlozi isithunywa ingelosi ithonga alikho elikhulu ukudlula elomunye ngisho nanoma ngabe wena kuthiwa awuthwasanga ngisho nanoma ngabe kuthiwa wena awusebenzi ngabantu doesn't mean ukuthi idlozi lakho likhulu lincane ngoba why idlozi lakho lizokwazi ukuthi likuvikele ezingozini okumele ngabe zithatha impilo yakho why idlozi lakho likwazi ukuthi likukhiphe emshadweni o-abusive why idlozi lakho likwazi ukuthi likubonise umuntu o-wrong before wena uzombona why idlozi lakho likutholela umsebenzi because kube like belihleli nje like belilincane lingenamandla lingenalutho lapho bekuzomela kuthiwe vele no wena umuntu nje uyaphila but nakhona uphila kanjani without idlozi because uhamba nje ufike la uyakhona kungenxa yedlozi ubuye lapho kungenxa yedlozi ulale uvuke kungenxa yedlozi uyaphupha nokuphupha uzophuphele abanye abantu phuphela bomakhelwane so bazalwane amadlozi wonke ayalingana okuhlukile kuhluke imisebenzi yabo nangendlela abasebenza ngayo bona ngoba kula kuthiwa khona azimbiwa ndawonye kufanele ukwenza into ezinjalo noma zimbiwa ndawonye kuhluka ukwenza so nanoma ngabe wena muntu uyakuthiwa wena umuthi lo uyazi ukuthi wenzana uyasishaya istroke shothi uskip istroke upolice umuntu ophethwe istroke kuyenzeka ukuthi mina ngazi omunye umuthi not even umuthi isiwasho ngilaphe istroke ngesiwasho wena uphupha umuthi straight uphupha umuthi uthi yabona lo muthi nomuthi lona ngizomele ngiyogubha kuphi ngihambe ngiyowumba umuthi lo ngumba umuthi lo ngumbe mangibuya nomuthi lona ngugaye ngenze whatever mele ngiyenze noma ngithi hamba uyophuza then bese ke uphole mina wena njengoba wena uhambile wayogubha wathonga wahamba wayogubha mina wena ongitshela inkinga yakho ngivele mina ngijikele ngapha endlini ngithatha amanzi ngihlanganisa amanzi bese ngiphuzisa lamanzi lawo emva kokuthi ngikhulekela amanzi ngakhulekela amanzi kodwa ngikunikeza amanzi ngithi mina phuza lamanzi lawa ikhaphu iglass 2 times a day aze aphele lamanzi uzobuya ungitshela ngoba ngikuthobe ngikukhulekela uphole so iliphi idlozi elikhulu lapho leli likwazi ukuthi ligubhise lihambe ukuthi likuthongise ebusuku bese uhamba uyogubha ubuye opholise umuntu naleli lokuthi uvele ngibeke izandla ngithatha amanzi ngikuphuzisa amanzi ngithi phuza ngikuthobe uphole umehluko ukhona umehluko ukuthi ukwenza kwethu so it's different methods same results phela same results different methods phela so alikho idlozi elikhulu kunelinye ngamanye amagama ngichaza ukuthi musa uku-undermine idlozi lakho musa uku-undermine amadlozi wabanye abantwana yayizwa lento so itopic elandelayo sizokhuluma ngesiphiwo sedlozi netalent shothi isiphiwo sedlozi versus italent
ukuthi isiphiwo ophiwe yidlozi netalent lakho straight ozalwe nalo like your pure talent ukuthi umehluko ukuphi. Siyabuya nale topic leyo kama ngisase uYuvusi Mabunda ngisatholakala eGermiston ku 0849729634 0849729634 uyawenza ama bookings siyahlola siyelapha siyabuyisa abafuna ukubuyisa siyahambisa abafuna ukuhambisa siyaphilisa nje. So ngiyacela ukuthi nibhuke nenza ama bookings ngiyatholakala even naKwaNdebele eMpumalanga kodwa ama date wona asingakaziwa. So manje cela nje ukuthi nifone and then nenza ama bookings nize nisisebenzeni siphiliseni siphileni sonke. Namanje ngisasho ukuthi nginithanda nonke emakhaya.